nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse nanone muri studio aho tugiye kureba amakuru agezweho kugeza kuri uyu munota. Turerekeza muri Kivu y'Amajyepfo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu ari kuvuga imirwano ikomeye cyane, imirwano yongeye kumvikanamo urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje, aho bivuga ko imirwano yatumye bamwe mu barwanyi b'utwe twaje intwaro 23 bahaburira ubuzima, ndetse bikavuga ko bamwe mu baturage batangiye no guhunga kubera imirwano iri kubera muri aka gace. Amakuru akomeye cyane kandi aravuga yuko kugeza kuri ubu ngubu bigaragara yuko ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urushaho guhagarikwa mu gihe kiri imbere, bitewe n'uko ubucukuzi buri gukorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bivuga ko bamwe mu bacukuzi b'amabuye y'agaciro ndetse n'abayobozi muri site zicukurwamo amabuye y'agaciro baba bamaze gutabwa muri yombi. Biri muri gahunda yo kuba kuri ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwifuza ko ibirombe byose bicukurwamo amabuye y'agaciro biri mu maboko y'inyeshyamba by'umwihariko z'umutwe wa 23 ibirombe babyamburwa, ku isonga hakazaho ikirombe cy'amabuye y'agaciro cya Rubaya cyangwa se ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya biherereye muri teritwari ya Masisi. Ibi kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba baranabikomojeho, bavuga yuko bikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi bigira ingaruka zikomeye cyane ku baturage, bitewe n'uko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ahangaha muri aka gace bukorwa mu buryo buteza akaga ndetse n'ibibazo. Ayo makuru yose tugiye kuba twayagarukaho ndetse n'aragiye atandukanye, aho tuzana kureba ibijyanye n'ubwandu bw'icyorezo cya Ebola mu mujyi wa Goma bukomeje guca ibintu, n'andi makuru agiye atandukanye ari kurushaho kugenda atugera. Ni mu gihe abarwanyi b'utwe twaje intwaro 23 batezwe ambushi ikomeye cyane runtukuru, nabyo turaza kubigarukaho. Ayo makuru yose rero nkaba ngiye kuba nayakugezaho kuri mikoro nge wumva mugiye kubana ndi Bosco in Region Info. Reka twinjire mu makuru, ariko mbere ya byose reka mbanze nisuriza abantu mudukurikiranye muri mu gihugu cy'u Burundi, abantu mudukurikiranye muri mu gihugu cya Uganda, abantu mudukurikiranye muri mu mirimo igiye itandukanye, abantu mudukurikiranye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iyo irigota amasimbi mu bice bigiye bitandukanye. Reka rero nta gutinda nkubwire ko ubu tuvugana kuri itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu, amakuru akomeye cyane agiye hanze aravuga yuko imirwano ikomeye yongeye kumvikana mu masaha ya mu gitondo kare cyane kuva kuri wa mbere, ngo n'umunsi w'akazi kuri Wazalendo ko ko batangije ibitero bikomeye cyane bihitanye abarwanyi mutwe twaje intwaro 23. Biravuga ko kandi uyu mutwe wa 23 wiri uhangana na Wazalendo kuva mu masaha mu gitondo umunsi wose. Mu by'ukuri ngo bari bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda muri bikorwa, kabone nubwo ingabo z'u Rwanda kuva mu isi yashize zagiye zibihakana Wazalendo mu mirwano bahanganyemo na 23, bavuze yuko kandi ngo bahanganye n'izo ngabo. Muri Kivu y'Amajyepfo rero biravugwa ko imirwano ikomeye yakomeje kuri wa mbere aho bita Kavumu, nyuma yuko bivugwa ko kuri ubu ngubu mu by'ukuri amasasu menshi yumvikanye muri utu duce twabiragamo imirwano yatumye abaturage bahatuye bahita basiga ibiturage byabo. By'umwihariko rero amakuru mfite aravuga ko village yitwa Mbayo, village bita Murangara, ahangaha habaye gucamatana gukomeye cyane ku buryo ki mu by'ukuri abenshi mu batuye bavuga ko kwari ugushindikanya kudasanzwe, ubwo umuriro ukomeye cyane w'imirwano wadukaga muri bice. Ntabwo bizwi neza niba ari Wazalendo cyangwa se 23 yatangije imirwano, ariko abaturage bo baravuga ko batunguwe ku buryo budasanzwe mu masaha mu gitondo n'urusaku rw'intwaro ziremereye cyane rwumvikanaga muri aka gace, bityo ngo nta wari ukigisinziriye ndetse nta wakomeje gusinzira. Abari bagiye kwerekeza mu mirimo igiye itandukanye by'umwihariko yiganjemo ubuhinzi ngo bahise babihagarikira aho ngaho, yewe bafata utwangushye batangira kwitegura kuva mu byabo. Bivuga ko abaturage bishe mu bice byitaruye imidugudu ya Mbayo, Murangara, yewe tutibagiwe n'umudugudu wa Kamakombe, aho ngo byageze bigaca umugani kubera ko imirwano yabereye muri utu duce twa Kamakombe ngo yari iteye ubwoba kurusha ibyaba bita Mbayo na Murangara. Aka gace kambayo nkwibutsa ko ari ku nshuro ya kabiri kongeye kumvikana imirwano mu gihe kitageze ku minsi 30 gusa, kubera ko mu minsi mike yatambutse ubwo twari turi mu mpera z'ukwezi kwa kane, amakuru yavugaga ko aka gace kari kagezwemo na Wazalendo ari nayo ntandaro
yo kuba bamwe bari kuvuga yuko kuba imirwano yumvikanye mbayo kandi byari bizwi neza ko isanzwe igenzurwa na Wazalendo, byaba ari ukugaragaza neza ko ibitero byaba byagabwe n'abarwanyi ba 23 mu rwego rwo kwamurura hejuru aba barwanyi ba Wazalendo bari muri aka gace kambayo kitegereye umujyi wa Kavumu uri mu birometero bikeya cyane werekeza Bukavu. Biravugwa ko kandi kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyaba cyohereje ingabo zikomeye cyane muri ako gace mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa bya Wazalendo byo guhangana n'iki gitero bivugwa ko cyagabwe muri utu duce, nubwo abenshi bavuga ko bitizewe neza niba atari Wazalendo yaba yagabye bitero. Biravuga ko kandi kugeza kuri ubu ngubu abarwanyi ba M23 intego yabo kuri ubu ngubu ari ukwambura kandi nanone ibi bice Wazalendo aho bitambaye Murangara na Kamakombe, kuko ngo birabaha amahirwe akomeye cyane yo kwerekeza cyangwa se kubona icyerekezo kibajyana muri teritwari ya Warikare. Kuri ubu bivuga ko uduce turimo Pinga ndetse n'ahandi bamaze kugenda mu by'ukuri batekereza kutwibagirwa ndetse no kutazigeraho dukozaho imitwe y'intoki kubera urukuta rukomeye cyane rwa Wazalendo ndetse na Fardc rwashyizwe muri aka gace. Imirwano y'uyu munsi rero biravuga ko mu by'ukuri yumvikanye mu duce tune, aho bita Chivanga, aho bita Bagurumiza, Ranga ndetse n'Ahambayo. Utu duce twose rero uko ari tune ngo mu by'ukuri ni two main points y'urugamba rw'uyu munsi. Muri imisozi rero biravuga ko Wazalendo bagerageje kwirwanaho bashyigikiwe na Fardc nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abigaragaza. Biravuga ko igitero gikomeye cyane cyaranzwe n'imirwano ikomeye. Uko kwiyongera kw'imirwano ndetse no kwiyongera kw'abasirikare biragaragaza ko ibijyanye no guhagarika imirwano mu minsi iri imbere bishobora kuba byamaze guhagarara nk'uko amakuru aturuka muri bice abivuga. Urugamba rukomeye cyane rwongeye guturuka muri bice ngo rwabyumye imibare myinshi cyane y'abaturage batuye muri utu duce bahunga mu rwego rwo gutinya ko bashoboraga kugirwaho ingaruka zikomeye cyane, ndetse n'urugamba cyangwa se mu rwego rwo gutinya no kugira ubwoba bw'uko byashoboraga kubaho yuko bashobora kuza kurasirwa muri imirwano. Mu yandi makuru akomeye cyane ari kujya ahagaragara aravuga yuko naho mu yandi makuru umuvugizi w'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23 amaze kuvuga ko kuri wa 18 Gicurasi 2026 ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ryongeye kugereka intambara kuri uyu mutwe. Aravuga yuko kugeza uyu munsi mu by'ukuri bari gutanga ibisa nk'agasopo kubera yuko ngo ibitero bikomeye cyane kandi bidasanzwe byagabwe mu bice bituwe n'abaturage by'umwihariko mu Minembwe. Ibi bitero ngo bikaba bigize ibijyanye n'ihohotera ry'ikiremwa muntu, ndetse ngo ibi bitero bikaba byagabwe na coalition ya Kinshasa yose. Uyu muyobozi wa 23 mu magambo amaze gushyira hanze yifashishije urukuta rwa X akoresha yahoze yitwa Twitter, avuze yuko kuva ku cyumweru tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ku isaha y'2:30 z'umugoroba kugeza ku wa mbere ku itariki 18 Gicurasi 2026 nanone ku isaha y'2:30 za mu gitondo, ni ukuvuga hagati y'amasaha 12 yose, ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo bagabye ibitero bihuriweho byo kudahagarara yise simultaneous attack, ngo kandi bigabwa mu bice bituwe n'abaturage. Ibi bitero by'umwijyane kandi byinshi ngo byagabwe muri iki gihe cy'amasaha 12 ngo byagabwe mu gace bita Gakenke, bigabwaho bita Mikenke, ndetse uyu muyobozi wa 23 avuga yuko atari utwo duce twonyine gusa twagabwe ibitero, kubera ko uramutse uvuze Gakenke na Mikenke ngo ukibagirwa Rugeze waba wirengagije umubare w'ibisasu n'amabombe byagabwe muri aka gace, yewe ngo ni mu misozi miremire y'Iminembwe. Ngo ibyo bitero byose byagabwe hifashishijwe indege za drone zitagira abapilote, yavuzemo izitwa Ket-6, ndetse yewe anavuga ko hari n'izindi drone zo mu bwoko bwa kamikaze nazo zagabye ibitero ahangaha. Ibi bitero rero ngo byari bigamije cyangwa se nta yindi ntego yari hari usibye kuraswa ku baturage b'inzirakarengane
nk'uko uyu muvugizi w'abarwanyi ba FC23 amaze kubishimangira, avuze ko ngo kuri wa mbere tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ku isaha y'isa 7:45 zo mu rukerera, abarimo FDLR ngo bagaragaye ku bwinshi mu mujyi wa Bambo, ndetse biravugwa yuko ngo si Bambo yonyine gusa ahubwo n'ibice bituranye na Kabanda naho aba barwanyi ngo bahagaragaye ku bwinshi cyane, ariko kandi ngo nta kindi bagambira usibye gukora ubwicanyi ndetse n'ibikorwa bibangamira amahoro ku batuye. Yewe ngo bakaba mu by'ukuri bageze kuwitwa Nzirorera Nsekuye wari mu kigero cy'imyaka 77, uyu ngo akaba yishwe. Ibikorwa nk'ibi rero ngo bikaba bijyanajya ibikorwa by'ubwicanyi nk'ibi ngo byanarajyanye n'ibindi bikorwa bikomeye cyane by'ubugizi bwa nabi, aho ngo aba bashimusa abaturage babiri harimo uwitwa Munenge Samuel ndetse no bita Karuhije Innocent hano mu bice bituranye na Kabuye, nk'uko uyu Lawrence Kanyuka abitangaza. Ubu bwicanyi bwakozwe aha muri ibi bice, umutwe wa 23 uramagara imiryango mpuzamahanga uko ibikorwa byo kubyamagana, aho bavuga yuko mu by'ukuri ibikorwa nk'ibi ngibi byibasira ibice bituye n'abaturage bikwiye guhagarikwa bikiri mu maguru mashya. Mu yandi makuru yihutirwa cyane ku bijyanye n'amabuye y'agaciro acukurwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo ibintu bishobora guhindura isura iyo ari yose nyuma y'uko imiryango itegamiye kuri leta yamaganye ifatwa ry'abayobozi 11 mu buryo bunyuranyije n'amategeko hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo bishobora gutera imyigaragambyo ishobora guhungabanya amahoro, ngo ariko ibi birakorwa ku bw'ingaruka z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu baturage kandi bukorwa mu buryo butemewe n'amategeko. Biravuga ko kuva ku itariki ya 1 Gicurasi aho bitaruraba mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, amakuru ahari aravuga ko imiryango itegamiye kuri leta ifite amakuru y'uko hari abaturage bagiye bafungwa ndetse n'abayobozi. Ibi rero ngo mu by'ukuri bikaba bivuga ko bikora kuri sosiyete cyitwa Tank Fangyu Mining ndetse bivuga ko n'icyitwa China Moldebanam Group. Bikavuga ko ngo ibingibi mu by'ukuri byakorewe no mu midugudu ya bita Kabombwa muri Ruraba mu mwaka wa 2020, aho abacukuzi b'amabuye y'agaciro ndetse n'abaturage bavuze ko ibikorwa nk'ibingibi bibangamira abacukuzi ndetse n'abayobozi bashinzwe ibice bicukurwamo amabuye y'agaciro bakwiye kurenganurwa ibibazo bitarafata indi ntera, aho bavuga ko ngo ibi byose nta kindi kibitera cyangwa se nta yindi mpamvu ituma bibaho usibye kuba bituruka ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bukorwa n'imitwe yitwaje intwaro mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru arushaho kugenda atugaragariza. Ari nayo mpamvu batangiye gushyira mu bikorwa bijyanye no gusubira inyuma, kuko kuri mu bice birimo Rubero, mu bice birimo Fizi ndetse na Mwenga, abarwanyi 23 bagaragaje ibimenyetso simusiga byo gukura ingabo zabo muri utu duce basubira inyuma ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho batangaza ko ibi bikorwa mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'agahenge y'ibyasinyiwe i Montreal mu Busuwisi mu kwezi kwa gatatu ndetse no kwa kane. Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga ko amakuru mashya ahari ari uko Perezida wa Amerika Donald Trump ategerejwe kuza muri iki gihugu Kinshasa mu kwezi k'Ukuboza Pluto, aho twavuze mu kwezi kwa 9 mwumve ko ari mu kwezi k'Ukuboza ku butumire bwa Perezida Tshisekedi, nk'uko bivugwa n'abanditsi bashyigikiye guverinoma. Ambasaderi ya Amerika nayo irateganya mu by'ukuri guhangana n'Ubushinwa. Ni muri urwo rwego kuba Perezida wa Amerika Donald Trump yagera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byahita bishyira hasi Ubushinwa bwifuza nabwo kwiganza ndetse no gukomeza kugira uruhare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bitsura iterambere n'amajyambere, kubera ko hava inyungu zikomeye cyane. N'Ubushinwa mu isi ishize bwari bwiganje muri iki gihugu, ariko kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zarateye amatako ndetse zongera kugaragaza yuko zidahwema kuba zidateze kuba zasubira inyuma. Amakuru ajya ahagaragara avuga ko Perezida wa Amerika biteganijwe ko azasura Kinshasa mu kwezi k'Ukuboza kwa 12 ku butumire bwa Tshisekedi, nk'uko bivugwa n'abanditsi bashyigikiye guverinoma. Ambasade ya Amerika muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ihagarariwe na Raktarmani. Uyu madamu Raktarmani ntacyaratangaza ku bijyanye n'uruzinduko biteganyijwe ko uyu mukuru w'igihugu Perezida Donald Trump ashobora kugira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko biravuga ko vuba bidatinze
araza kubazwa n'ibitangazamakuru agasubiza niba koko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu kwezi ko Ukuboza 2026 azakira mu biro bye i Kinshasa Palais de la Nation Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwaba ari urugendo rw'ishimwe rikomeye cyane ndetse no kwishimira intsinzi ku ruhande rwa leta kuri iyi coalition, kubera ko Perezida Donald Trump yaba yongeye kugaragaza ndetse no kwerura isura n'ishusho y'uruhande ahagazeho, nubwo ibi yagiye abishinjwa kenshi n'abarwanya umutwe twaje mu 2023 kugeza ubwo bamwe mu bayobozi b'umutwe banditse ibaruwa ifunguye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga kandi batangaza yuko bazi neza ndetse bafite amakuru ahagije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza kuri ubu ngubu zirimo kugaragaza ibikorwa byo kuba mu by'ukuri zishyigikira cyane Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Icyizere kirahari yuko kugeza kuri ubu ngubu Perezida Donald Trump araza kwakirwa, ariko ibititezwe ntibishobora kuganirwa ho mu biganiro bishobora kuba hagati y'impande zombi, ko bishobora kuba ari ibiganiro bishaka kugira ingaruka zikomeye cyane ndetse zitanasanzwe ku barwanya umutwe witwaje intwaro wa 2023. Amakuru akomeye agezweho kandi mbere uko twerekeza ku bijyanye mu zukuri na Ebola, amakuru avuga ko uruhande rw'u Rwanda imipaka ibahuza n'umujyi wa Goma, no kuvuga Kivu y'amajyaruguru yose harimo Petite Barriere, Grande Barriere ndetse n'umupaka wa Kabuhanga, ibice byose u Rwanda rwamaze kuba rwahafunga. Nta muturage ugomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjira mu gihugu keretse umunyarwanda waba uvuye muri iki gihugu atashye, ngo kuko ntawe ubuze utaha gutaha. Ibi rero yabivuze bivugwa na meya w'akarere ka Rubavu, avuga yuko ku bijyanye n'ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi mu bijyanye n'ubuvuzi, mu by'ukuri timu ikomeye cyane yicaye iraganira ibona ko nta kindi gisubizo gihari mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara imaze guhitana abantu bagera kuri 88 mu minsi mikeya yadutse, aho bavuze ko nta kindi cyemezo cyahise gifatwa usibye gushyira hanze itangazo rivuga yuko ibi bice mu by'ukuri byamaze kuba byafungwa. M23 nayo yemereye amakuru ku mugaragaro, ivuga yuko yamaze kuba mu by'ukuri yamenye neza ko mu bice igenzura byo muri Kivu y'amajyaruguru iki cyorezo cyamaze kuhagera. Ni mu gihe OMS ishami ry'umuryango ryita ku buzima ryatangaje yuko kugeza kuri ubu ngubu riguhamagarira abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwitondera iki cyorezo cya COVID-19 plutôt iki cyorezo cya Ebola, kubera yuko ari icyorezo kidasanzwe ndetse ubwoko bushya bwaje nta miti cyangwa se urukingo mu by'ukuri buhari bwo kwifashisha mu gukumira iki cyorezo cya Ebola. Iki cyorezo cya Ebola rero kigaragaye ku nshuro ya 17 mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku nshuro ya mbere cyagaragara. Biravuga ko cyagiye gihitana abaturage benshi cyane, ndetse kesi yigeze ibaho yahitanye abaturage benshi cyane icyarimwe ku cyorezo cyari cyavutse. Ni icyorezo cyahitanye abaturage bagera ku 2500. M23 yemeje ko habonetse umuntu wa mbere urwaye Ebola igoma. Mu itangazo bashyize hanze ryashyizwe hanze n'umuvugizi wabo Lawrence Kanyuka, inatangaza ingamba zihutirwa zo kubikumira, zo gukumira ko ubwandu bw'icyorezo cya Ebola bugandura kandi bukica vuba ndetse nabi bushobora gukwirakwira mu bice bigiye bitandukanye. M23 yatangaje ko hamaze kuboneka umuntu umwe wanduye indwara ya Ebola mu mujyi wa Goma. Inzego z'ubuzima hamwe n'amatsinda ashinzwe ubutabazi bwihuse ngo zaba zirimo gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ndwara idakwirakwira ndetse yewe abe no kurinda ubuzima bw'abaturage. Ishami Africa CDC ikigo cya Africa CDC gishinzwe gukumira indwara nk'izi ngizi cyatangaje yuko hakenewe ingamba zihutirwa ndetse no gushyiraho ingamba n'ibihugu bifatanyije na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira ko iki cyorezo kitakwirakwira by'umwihariko mu bihugu by'akarere, kubera ko biravuga ko mu masaha make rwose kibonetse cyahise kigaragara mu gihugu cya Uganda ndetse gihitana umwe mu bo cyagaragayeho. Nyuma yo kwemeza ko uwo murwayi ahari, ndavuga mu bice bigenzurwa na M23, ubuyobozi bwa M23 bwakoranye n'abafatanyabikorwa bo mu rwego rw'ubuzima ndetse n'inzego zibanze kugira ngo hatangwe ingamba zihutirwa zo gukumira ikwirakwira ry'iyo ndwara. Uwo murwayi yahise ngo ashyirwa ahantu hihariye kandi ari kwitabwaho n'abaganga mu buryo bwihariye kandi akaba ari gukurikiranwa neza. Kuri ubu ibikorwa byo gushakisha no gukurikirana abantu bose bahuye n'uyu murwayi ngo birimo gukorwa kugira ngo bagenzurwe kandi bafashwe uko bikwiye. Amatsinda yihariye y'ubugenzuzi nayo yoherejwe mu duce twagaragaye ikibazo kugira ngo hakazwe ibikorwa byo gukurikirana no gukumira indwara.
mu rwego rwo gutanga igisubizo gihamye kandi gihujwe. M23 yashyizeho itsinda rishinzwe kurwanya Ebola rigizwe n'inzobere mu buzima rusange, abahuzabikorwa b'ubutabazi, abayobozi b'abaturage ndetse n'imiryango y'abafatanyabikorwa. Iri tsinda rizakomeza gukurikirana uko ibintu bihagaze, gusuzuma ingamba zashyizweho no gukora ingamba zose zikenewe kugira ngo abaturage barindwe. OMS yatangaje yuko by'umwihariko ibice bigaragaramo intambara, inyeshyamba ndetse n'uruhande rwa leta bihanganye bagomba kwemera mu by'ukuri abaganga batagira umupaka ndetse n'ishami mpuzamahanga rishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo rikagera mu bice nta nkomyi mu rwego rwo kugira ngo bakurikirane ko iki cyorezo kidashobora guhitana abaturage benshi. Mu rwego rwo gutanga igisubizo gihamye kandi gihujwe, M23 yavuze ko ishaka guhumuriza abaturage bose ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo ikibazo gikemuke vuba kandi neza. Ibikorwa byo gukangurira abaturage birimo kongerwa kugira ngo bahabwe amakuru nyayo ku buryo bwo kwirinda ibimenyetso by'indwara ndetse n'uburyo bwo gutanga amakuru igihe habonetse ikibazo. Abaturage barasabwa gukomeza gutuza, gukurikiza amabwiriza y'inzego z'ubuzima no gukorana neza n'abashinzwe ubuzima mu rwego rwo kwirinda yuko iki cyorezo cya Ebola gishobora gukwirakwira mu bice bigiye bitandukanye ndetse kikaba cyahitana umubare mwinshi cyane w'abaturage. Andi makuru akomeye cyane amaze ko tugeraho tugenda tugana ku musozo biri gutangazwa mu mujyi wa Bukavu. Biravuga ko abakora umwuga w'itangazamakuru by'umwihariko abari basanzwe bakorera RTNC, televiziyo na radiyo by'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari kubangamirwa ku buryo budasanzwe, aho bivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru muri aka gace butarimo gukurikizwa. Amakuru avuga ko aba banyamakuru mu by'ukuri ngo babujijwe ndetse batabwa muri yombi n'abafite 23 bashinja gutangaza amakuru avuga n'uruhande rw'igisirikare n'uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho basabwe kuvuga amakuru aturuka mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23 ndetse n'ibitangazwa kuri M23 gusa. Aba ngo babirenzeho. Bukavu n'abanyamakuru batatu barimo uwitwa Clement Sanduku wa RTNC, televiziyo na radiyo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uwo bita Janvier Barihaga w'ikinyamakuru BK Info Net na Joseph Namagabe w'ikinyamakuru Jambo FM bari kuvuga gukurikiranwa n'ishami ry'itumanaho rya guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyepfo kugeza uyu munsi igenzurwa n'umutwe wa 23, aho bashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye birimo kubagoma, gutangaza ibinyoma ndetse no gushyira hanze amakuru y'uruhande rwa leta ngo kandi bitemewe. Bivugwa ko ngo kandi mu makuru bagiye batangaza bagaragaje ishusho mbi y'umutwe wa 23, bityo ngo barakurikiranwa gushaka kwangiza isura muri rusange y'umutwe wa 23 ndetse no kugumura rubanda. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye avuga ko ushinzwe itumanaho ku ruhande rwa guverineri Yves Rudahindwa, ku ruhande rw'abarwanya 23, uyu Yves Rudahindwa abashinja gukwirakwiza amakuru aturuka i Kinshasa ndetse no kunenga imiyoborere y'umutwe wa M23 muri iki gice. Ibi ngo bigaragaza neza 100% ndetse bikerekana ishusho n'umurongo w'uko aba ngo bashaka gusiga isura mbi n'icyasha abarwanya umutwe twaje wa 23, bityo ngo uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bishoboka ko rwari gukorana nabo. Ni nayo mpamvu abarwanya mu mutwe wa 23 bahise bafata ingamba zihutirwa. Uyu Clement Sanduku, Janvier Barihaga ndetse na Joseph Nemagabe mu by'ukuri ngo bari gukurikiranwa n'abarwanya umutwe twaje n'intwaro wa 23. Gusa ishami ry'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka bakaba batabarije abanyamakuru bavuga ko uburenganzira bwabo bukwiye gukurikizwa kandi nta n'umwe ukwiye guhutazwa ku burenganzira bwe bwo gushyira hanze aya makuru.